Kaysına bağıltasın aka? 100 min. Ve şu bayt aldı. Yengimiz bir şeydi bir yer peşinde. 100 minge satıldı çok. Boz mes. İçinde boş gibi. Türkçesi. Assalamu alaykum tuğanlar, qandaysızlar? Sizler menen Bazar Xabar YouTube kanalı tuğanlar. Sizlerge бүгүнкү 4-noyabr күнгө Жалал-Абад жылкы базарын тартып көрсөтүп беребиз. Мына жерде көрүп турасыздар, баалар кызып жатат. Сиздер үйдө караган бармакчаны лайк кнопкасын басып, катталып коюңуздар туғандар. Анда эмесе баштадык. Кайсыңа баа болду ака? Кайсыңа канча бертасыз, брат? Эркекпи? Нотайга 35 бертасызбы? Şuğa berdi деген туғандар Шултайга. Аны. Канча сом болду ака тай? Канча дейт? 24 болуп тур, ургачтай экен. Шултай. Ана туғандар реклама боюнча номер калтырабыз, жылкыңыздар боло, машинаңыздар, атыңыздар барын сатышка жардам беребиз туғандар. Номерге кайрылсаңыздар болот, номер калтырып коебуз. Негизи базарда жакшы соода болот. Мал базарда да видеолор чыккан, мал базар, кой базар жалаң эле сатылдат туғандар, тарттат. Канча сом ака? Бейлер. 70. Сурап жатабы? Канча сомго сурап атат? Сурай элекпи? 70 миң сом дейт. Ушуну бул жакта эми баа болуп атат. Байта. Байталар канчадан ака? 100 миң сом деп айтасыңар. Сурап жатышабы? 84-тен сурады экөө. Мына туғандар буттардан бери тартып көрсөтөйүн. Канча сом болду кам? 50 канча? 100 сом. Ну, колун чырайлуу экен бирок. Сураштабы? Канчанча болот кам? Жаңа болот. Канча сурады кам? Ой, ами. Бар жок деле баа болуп атат. Бул жакта да өтө катык болду. Мен эми көрбөдүм деле аны неме кылып Бул жагында да, нар жагында да тугандар. Лайктарды басып турмуздар. Бар жагында. Базар Xabar деген канал ака. Кайсыңга бертасыңар ака? Сары. Сарыга? Сары. Ассаламу алейкум. Канча сом бертасыз ака? Койго соёюн деп атам. 73 миңге бербедим деди сары менен. Ошого гүл жайнап берди деп атам. Кайра эле келип атат ака. Бияк алып сатар окшойт, алып сатарлар немесин сурап атат. Бийкамын деп келди өзү. Мен тойго соём. Базар жакшы болду да окшойт а бүгүн. Бар жок деле тартылып атат го. Базарбек берби? Бул жакта да берем. Канча бертасыз аба? Тупатора 70 миң сом пул берди. Разысымыкка разы болуп берсең ал. Жайнап туруп берет. Кошос ака, кошос ага. Жок, кошо турган жери калбады да. Бер Туғандар шуга 70 миң сом дейт. Базарбек бербегенин жуп кой. 1000 сом жол сурасам ал туруп бербеди. Кош эртемен hem бери кош деди, коштуруп бүттү, кош. 70 сом сатам дедим, бирок ака. Малды ham бай немеси менен сатсаң берекелүү болот. Жайнап Жок ака. мен тойго соёюн. Эти бар экен. Жакшы сураң ака, жакшы колду тартып турам да. Эркимге ар кандай сурап атат. Мен ишендим, саар 73кө бербедим. Базар Xabar канал ака. 70ке 1-2 жолу келип сурап кетти ака. 73 деп атам мен. 73ке деген. Бере, Базарбек. Акаң билсиңер, жесилер да клиентпи? Акам болот. 70кө. 150 миң кем бар дейт. Канчасы ака? Жаңасы. Жаңасы ба? Айдап көрбөйсүз, брат, кичине мындай. Буттары да. Канча сом ака сиздики? Жаш кандай? Экасы ба? Улактары нормальный ака? Жалганчпы? Сурадыбы ака? 110 миңге сурап жатабы? Жакшы экен. Мына жакта булатка. Канча соода болду ака буга? Шугабы? Канча бертасың? 76. 76.
Qanchasi? 3 tu. Büştü deyt. Qancha so'm aqchasi? 100 ming so'm bor, sizlar bor. So'radi u? Qancha so'mga aka? 95 ga so'rabdi. Ha, yaxshi aka. Bozat qancha so'm aka? Bozat. 250. Bağılıştı mı? 135 turada to'shak. Bazar xabar degan kanal aka. Qanchasi olib qo'yinglar? Uloq normal aka. Bunaqa chavullekdi. Ha, chavullek ekan. Qancha so'mda o'tasizlar aka? Oting artatam o'zing o'lma. Qanchasi? Qanchasi? Qancha berishdi aka? 110 ming. Bu qancha aka? Jash o'xshaydi-a? Jash qanday? Ekasi. Qancha so'm berdi aka? Yildir. Qancha so'm deb aytdasan, aqchasini aytib qo'ying. 110 ming. Ha, yaxshi. Ava qancha so'mda o'tasiz? 250 olur. 250. Jash qanday ekan? Sizdan o'xshaydi, ha? Nechasi? So'radi-ku? So'raylikmi? Uloqlari qanday? Uloqlari. Bag'ilgan ata o'xshaydi, ha? Barmi? Bo'ldi aka. Uloqni 300 ming so'm deb aytdi ekan. Qancha qilishdi adamda qildi aka? Jash qanday ekan aka? Brat, atinglar jash qanday? Berkmasdi. So'rabmi, bag'ilibmi? 300. Nomerini aytib qo'yinglar bo'lsa. Nomerini aytib qo'y ukam. Nomerlerini bilishib aytgan to'g'anlar. Qancha set qatta olib turingizlar. Bizden bo'lingizlar. Mal bozor, qo'y bozor etsang o'zgunda da tartib ko'rsatamiz.